Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Apa yang nagadot ti tao iti tersina ni Marikwana ang tuyang? Kagap-gapok ijay. Agmi-meeting met ka no dakwaraw. Anya man ti pagmimitingan da? Diyak amu nagadumot ti tattao. Idi nakagatang akon iti buguaw. Ay nagawid ako na. Ang mga no pagsayaatan day ta. Hinakman kita ay. Danggan nyo ti saludsod kao. Asino kada kayo ti interesado at tumulong dito'y barangay hall? Anya ti tayag na? Ima wenno saka. Nagpartaka mo ta na si Mungbat tataba daw. Darasam ngay baga. Ima wenno saka. Tasyak kwaraw. Talaga akayat kaw at tumulong dito'y barangay hall. Ket mayat ano kasta tataba daw. Tagbirbirok at talaga ni Uncle ko itinaayat at tumulaw. Apay pala ngagbiraw. Adak dito yan. Itayag ko na gito'y duwa nga ima. Naguray. Itayag ko pa'y na gito'y saka. Kailangan natin ayat at tumulong tatabadong. Uri na kamay. Ayun, uri na kami. Saan mo nakasapulan nga itayag na kita sakam tataba daw? Ay, saan? Itayag ko lang ta. Aguray lang Nahalakan tataba daw. Ay, naala ko na tumulong dito'y barangay kabildatan. Wine. Siya ngayon, naalak man. Langagyaw. Ipakitak asyak ni Salvador Caborlisan, a.k.a. Badaw. Kahit si Pupusaw, si Aayat at tumulong dito'y kabildatan. Ay, di tatabadong ka rin sa naalak. Angkay, adan na-recruit ko amayat at tumulong dito'y barangay tayaw. Sigurado mo't lang akayat na tumulong dito barangay. Unang kal, intayag na pa'y ngarod dagiti dua nga ima na. Nasayat mo kasta. Pati dua asa ka na, intayag na. Na, ay, interesado ka rin. Kunak asanan nga itayag dagiti sa ka na, ngam intayag na matlat na. Day tati birbiro ka. Napudno at tumulong. Sino day takwa raw? Ni tataba daw. Anya? Hindi kumparik nga asawa ni Marito yan. Unang kal, Interesado ka no at tumulong iti barangay? isumati ko na na. Awan sa balay. Nadapay sa bali ngam kaslada mo't mangluklukaw. Ni tatabadong lang ti seryosaw. Agasam ta intayag na ti imakan sa ka na. Kaya't nasa wine, seryosaw. Amom ti sasawam ba daw? Amo ka. Apay niya ti panagkunkunam kanyak to yan. Tumulong ka dito'y barangay? Wine, kunak lang arudan. Adaw ti may tulong kaw. Aglinis, agpala, aggabyon. Urian niya, trabahuan. Aramidag para iti barangay kaw. Saan ka matakas ta ita? Idi sa bali itan tuyang. Ipaay kon ti amin nga oras ken panawin ko at tumulong dito barangay. Takderak day tasaw. Asino di ibagbagada at tumulong dito'y barangay? Hindi pari ba dong? Ni pari ba daw? Itaman pa'y. Mas daawak. Ket no pulos adi na kayat ti tumulong dito'y barangay tayo. Takagura na asikat ti kapitan. Katuan mat. Ita, ison ti agbulboluntaryo nga umasidag at tumulong. Ay, bay amon. Awat taklatan. Kakaiso na tumulong. Di isaw. Anya ka no ti umo nang aramidin tayaw, kwaraw. Di mo na ngayon baga niyang kail kat agpido tayo pa'y laing kadagiti plastic. Kalpasan na, linisan tayaw, day ta nagrugit a kanal. Naman timbaga na akasta. Ti kunana, agpido tayo lang iti plastic. Adda, aramidag day ta kwaraw.
Siyak amismo ti manglinis dita kanal. Uray nagrugay? Una, Uray nagado ti basura? Wayne, aramidag dayta para iti barangay kabildatan. Sige, ibagak dayta kini Uncle ka. Uncle, saan lang ka nung agpidot iti plastik ti aramidan ni Tata Badaw? Na, kat isumot lang mo ti ipapaaramid ko. Linisan na pa'y kano tinarugit a kanal. Na, nagsingpitin no kasta ti aramidin ha. Ikateng na kano dagiti basura ang nakabara iti kanal. Talaga akayat na atumulong Isumata mismo tinang ibaga. Kaya't kung saan ti agbilib ko ni pari ba daw. Ay, unang gail. Uray siyak. Biliba kon kini Tata Badaw. Managtulong nga talaga. Tuyan, masapa ka maring inton bigat Tapay manen apagriingan nak iti masapa. Ilutuan nak iti kanay, kinbalon kaw. Tamang rugi ako na tumulong dito barangay. Anya nga iti aramidin niyaw. Nalakan sa laang madya ipapaaramid ni Kapitan. Agpidot kami lang kano iti plastic. Na, naglakan ngay. Isu nga raw. Dagita nagririgat ti aramiday. Anya, Linisak jay kanal ang nagrugay. kat no napundo ti danumday jay. Napuno iti basura kan nagbangsay. Wayne, linisak. Tumulong nga raw. Ay, awan lati dikar aramidan ba daw? Ay nagkagutan ni pari ba daw. Kita Ay, Wingarod. Isula ang tinakaiturad anang linis iti dayta a kanal. Talaga gimbagat. Tagraman kanal kat dalosan na. Wingarod nagagatmat gayam at talaga ni pari ba daw? Win. Ay, anya pa'y ngay nga ta, ti sumarunong nga aramidan na. Gusto daytan, Tata Badaw. Nabannog kan. Wayne, kuya raw. Pudno na banuga kaon. Ang jakpay kayat ti sumardang. Naglinis mo tanday ta kanal. Sumardang kan. Kayat ko pa'y ngarot ti agtrabaho. Kanya nga iti sumarunong aramidang. Walisak na ito intero a kabildatan. Ha? Rugik dito'y purok unaw. Aging gaijay kaudyan na puraw. Sobra mo tanday ta kinagagat mau. Kito na, tumulong nga raw. Awan pa'y tinakaramid iti kasta dito'y barangay tayaw. Wayne, awan pa'y. Siyak lang. Huwag nga raw. Naidumduma ka talaga. Ibagam ka ni Uncle Mau. Arugyak inton bigat ti mangwalis dito'y intero a kabildatan. Sige. Ibagak day ta kinangkal. Walisan na tintero akabildatan. Kunam. Isumunti ko na angkal. Na. Irugi na kano iji purok unaw. Sobran sa mo na tagar aramidin nan. Tumulong ka nung araw. Sige. Pay antew. No isuti likes na. Naragsak mo titiar aramidon na. Kain voluntaryo. Saan tayo pinilit? Talaga nagboluntaryaw angkal. Manungal daw na nagtrabaho ka. Nay, apay abilbilangam ti panagtrabaho. Ilis-listak to yan. Di pa nagwalis ka. Isurat kulatan ang makabulan oray saan may. Na, agsweet-sweetik kan samot ba daw? Ay agtal na ka man. Tiswil daw, 5 gasaut iti may saal daw. Ha? Adaswil daw? Nay, napayanas daw ka. Saan akas karina dagiti naramid ka tuyang? Adaw ti sakripisyaw. Day talangin kanal. Ang apay ngay nga adaswil daw. Ay nas ka naswilduan dak Narigat dagiti naramid ka kunamsa. Kunamat at tumulong ka. Ita, kidawa masweldoan da ka. Ay di na kontrahin tuyang Tano kasta kontrahin nak. Saan ka nga ibingbingayan? Kaya't mo asawan, bok-bok-hodam ti sweldaw. Kitwin Apay ko nam ikan kaya. Ay, saan mo't amabalin adinak ikan Iso nga rod nga agulimag ka. Ay, sige nga rodan. Agulimo ka kaun. O, kaano amapan mo alain jay sweldaw? Basta, agulimag ka. Kwa, mapan ko alay nay. Waraw, adda ni Uncle Mau di tabalay da. Adda. Ay, mapanak man. Addan tumanan kano ipaaramid na kada kayaw. Wayne, siyak pa, iti ko na.
Si kantungar din ti mga ramid Siyak lang. Una, Mala. Awan problema iti dayta, kwaraw. kunakon kay. Naggagat ka talaga. At dagayang bayad na. Bayad? Una, adda. Iso ka sa pulak ng kalmaw. Tadda bayad na, dagiti amin nga nararamid ka. Anya? Adda dito na, nakalista. Yay, inlistam. Wayne. Listahan dagiti amin nga naramid ka. Ha? Di oras na kinaldaw, apa nagtrabaho kat adda amin dita. Yung kalatan kasaritan ni Uncle Kao. Una, kasarita. Tano kwintain amin na segundo ken minuto iti panagtrabaho. Ay dakila. Saya at bimisita ka dito'y balay paray. Talaga akayat ka akasarita. Tapay akayat nakamakasarita paray. Kaya't kung ngayon nga agyaman kan ka. Gapo iti kinagagat mo anang linis iti barangay. Ay kitwa na paray. Kitam ti dalan manipod purok unaw. Aging gakaw dyan apuraw. Naglinisan paray. Uwan nga rin. Bilibakan ka. Ay kitrumbang lang agbilib ka paray. Ay kat agyaman ak aparay. Tadakkel ti na itulong mo kanya. Ay saan mo't nga umanay dahi ta panagyaman lang paray. Ay amok asaan nga umanay. Uray ulit-ulit thank you ano kayat no? Ay kitwa na. Ay mamin-milyon nga thank you Gore ka tayabak ni Kwaraw. Apay ni kwaraw. Tulungan na nga thank you. Ay saan na dahi ta tikayat ko asawin paray. Anya nga ron? Tikayat ko asawain. Agbayad ka. Bayadam jay oras ken aldaw apa nagtrabaho. Anya? At titilis na paray. Kita ay. Tunak man no libre ti pa nagtrabaho. Ay, awan tilibritan paray. Kat no nagboluntaryo ka. Ay, saan na voluntaryo na jay paray. At nabayad na. Ay, pangalaak nga iti pagbayad ko. Ay. Di ka panunot iti naunag paray. Amaw nga napagbayad mo kanya. Kasaritak pa, dagiti kakagawan. Ipagarup kumot no libre ti pa nagtrabaho ni tata ba daw? Damat gaya ang bayad na. Munay mo tunday yata Sapay ado ti inararamid na. Tapno awan ti makunana. Bayadan yung latan ang kail. Wunid Ti honorarium ko ti pagalaki ti pagbayad ko. Ala bayadan yaw. Barang no agtultuloy ti kinagagit na. Nagadumot dayto inlista ni Pari Badong dito'y nga oras ken aldaw. Iso nga ron day ta itati bayadan. No ibayad mo ti honorarium mo. Kasanon nga ti paggatag tamot kadag iti masapsapol tayo kada kwarog. Awanin di taon makagatang iti sidaan. Ay, ado talaga ti maisakripisyo. Talaga. Ang para ka ni kumparik abadong. Agsakripisyo ak. Ay katuan Anya ngay nga raod. Ay, ibayad ko kan kuana. 2 months nga honorarium ka. Naala mong giswil daw ba daw? Awan pay. Mapan ko pa'y laing alay. Ay kaduan kan. Ay, una. Da mga nudyak mabagkat niya bayad kanyak ninting bating-teng. Kit adda ka mang tulong kanya. Sigay. Intang aruday. Ay, umunag kayo, pari pa daw. Marito yan. Umunigtan tuya. Damagam man numabalin nga iyon nagkuday to'y basket ko adwa. Mabalin apay kidi na saan. Ay, sige. Ay, kapitan, nangalak iti do abaskait. Tapangikargaan mi iti palingkin mi kinibadong ka. Numaala na jeswel do na. Nagadon ti 2 basket. Kahit kunamot ni Badong kung nga ado ti masweldo na. Talaga, Mike. Talo pa'y kumabaskit ati alain, Mike. Ay, saan ba't unay nga ado ti masweldong pare? Pasensya tiin na magasot. Anya? Inam agasot laeng? Ay, ti amok atangdan ko, pare. Ado aribo-ribaw. Kat ribu-ribu mo tenda ito'y pare. Ribo-ribo na ita? Uy. Ribo-ribo-ribo-ribo-ribo-ribo-ribo-ribaw. Ay nabadong agtalnakan. Tapay? Nangag ko iday ang nagboluntaryo ka at tumulong dito'y barangay. Pasunay ta. Iso ano anyaman ti itadkan ka ni kapitan at ang danmaw. Awatim latan. Agyaman ka kit di at abayadan da ka. Ala umong, taintag palingkay.
badong aya. Rumbang ano tumulong ka, saan ka mang namnama iti kasukat na. Tati pa nagtrabaho yo dita barangay yo. Pagsayaatan nyo matla amin abo marangay. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabali pay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.